Iya, maaf bang. Ini Pade mau nyari bagol, net bagol nggak? Apa deh? Ya bang, net bagol nggak ya? Bagol, bagol yang kepalanya. Ah, salah taruh. Ya, udah bilang kepalanya botak ya. Taruh. Lalu udah benar, salah. Batak kau botak. Makanya jangan main orang mulu kau. Salah juga kan kau. Iya. Apa ya? Ayo Pade dorong Pade. Cepet banget gue mau. Pelan-pelan. Gak dia yang dorongin, gue didorong lah. Dorongnya dia dorong. Tolong. Pelan-pelan lah, Tet. Mau motor lu. Ya maaf bang. Mana sih? Ini Pade nyariin bagol, net bagol nggak? Oh, bagol. Ada apa deh? Iya mang, lihat bagol apa ora? Bagol tadi sore saya lihat dia jalan ke sono. Habis itu dia bawa buntelan. Kayaknya sih bau-baunya kayak orang mau pulang kampung. Waduh, pulang kampung mang. Iya. Duh piye ki, urung bayar kontrakan 2 bulan. Teleponnya ora aktif, berarti wong bocah wong pulang kampung ya? Nah iya kayaknya sih pulang kampung tuh. Aduh. Parah juga itu bocah ya, diem-diem. Ya kayak gitu lah mang. Oh, iya. Kok lu ketawa sih? Salah. Emang ada apa deh? Ora, urung bayar kontrakan 2 bulan. Ya. Wis tak goletin ngendi-ngendi orang anak, berarti bocah wong pulang kampung kali ya? Lah iya, orang dia bawa buntelan. Tuh dasar bocah gancu kayak ya. Waduh. Ya wis dik. Aduh, kok dikit lagi. Dikit lagi. Gue baru mau makan. Mau mana? Mau mana ih? Kamera rolling, action. Ya wis tet, pate balik bae ya. Wis bengi. Iya. Iya, sama-sama. Lu belum sama-sama. Iya. Belum sama-sama. Oh iya deh, Makasih ya. Suwun Lu ngeteh. baru beli baru malam. Baru sampai malam. Makasih sama-sama sih. Pade. Gimana ya? Suwun ya. Itu gimana sih ya? Ya. Ya udah. Sami-sami. Itu lihat dia anu. Dik, muka lu Tampangnya dia lemes mah lagi. tampang. Muka lu jangan terlalu kaku. Muka lu lemesin lagi. Tampangnya dia masih tampangnya apaan beda bener. Tegang. Dia agak dia mau konyol lo enggak? Tegang. Kok bangsat ya? Kagak emang begini. Kamera, Begini siap. udah ini kan. Iya. Nah, gitu ya. Kamera. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia tawa mulu. Dah. Dikit lagi nih padahal. Tawa-tawa dulu, paling lu tawa dulu. Ya. Bukan aja begitu, Dik. Ya, Dik. Udah begini mau diapain lagi? Iya, bukan. No, apa no tukang apa no? Tot. Sono mau sini. Sono. Ayo. Panik, Bos. Ya enggak? Siap. Kamera, rolling, action. Alam bet bawa motor lu. Iya maaf bang. Aja lu. Ini Pade nyariin bagol, net bagol nggak? Bagol Pak deh. Iya, Mang. Lihat bagol apa ora ya? Tadi sore saya lihat ya. Dia bawa gembolan ke arah sono. Oh, kayak gitu. Iya, bau-baunya kayak orang mau pulang kampung. Loh, kok bocah kayak gitu ya? Halo. Lu pas udah ngomongin pulang kampung ada kaget gitu. Gantian. Virus. Siap. Kamera rolling. Action. Alamak, Ted, bawa motor apa? Iya maaf bang. Ini Pade nanyain bagol, net nggak? Apa deh? Iya, Mang. Lihat bagol enggak, Mang? Bagol tadi sore saya lihat dia bawa buntelan. Oh, gitu. Ke depan sono no. Bau-baunya sih kayak mau pulang kampung tuh bocah. Pulang kampung. Iya. Bagaimana ceritanya tuh bocah belum bayar? Jamet. Malah betawi lagi. Jamet, marah banget. Jamet. Itu ada gedung ya, jamet masih ngomong iso waduh kowe. Lu pas nanya aja, nanya